ngapha nangapha ubhaka ubhizi umemeza ubhaka kasiyona inyanga, so we can't say if usikhuluma sithi ubhaka weyinyanga. Yeah, it mina personally angikhulumi kabi ngaye, angimazi, but angim-understand uyini. The only thing angimazela yona wayedayisa imbiza, then after that thathu usedayisa amafutha, angikaze ngiyibone indumba. There are certain things esirecognize ngazo umuntu wethu inyanga, like mina ngathwasa ngakhishwa ngenkomo, ngineyindumba, nginogobela, ngina yonke into. I don't mix lento. Khona abantu abasangene uNkulunkulu amandla aqhamuka kuphi, then those people they get to confuse people because they are confused. So ubhaka mina njengenyanga, I will never discuss anything naye ngoba inyanga, and recognize ngenyanga not ngoba ngimeya noma ngimkhuluma kabi, but mina ayikho into esengeke ngayibona yakhe ethi uyinyanga. Personally mina mawungafika kwami uzofica imshoba yenkomo, ufice yonke into yesinto engenzelwa yona ethi ngiyinyanga. If ngithi ngiyinyanga, I have a proof ukuthi na inyanga yangenza ukuthi ngibe inyanga. Yeah, ukuthi bengisathi ngisakhuluma ukuthi nangi nokhehleles laba naye futhi akayilutho. Hawo akayilutho umzo bengene ngesonto. Then wadayisa iwasho, then wathola iplatform, then wagcina seqhubeke sengena sepinyangeni. Understand? Wagcina sekhanda indaba zakho ukuthi wathwasa kuphi nakuphi ezama ukuyiprove, wagcina futhi ezonela yena iimage yakhe. Sometimes you don't need to explain yourself ebantwini. If into uyaziwayenza, it's done. You understand? But once into yaqala nama questions, isuke vele ingekho, uvele i-question isuke emadlozini. Because mina nje umuntu wathwa nje ufuna umuntu public platform athi uNtanzi asimazi uqhamuka, ngisho ngangasekhaya they will tell you ukuthi ngathwasaphi ngubani ngiqale nini lento. Mina even people from my hometown they respect me ukuthi nginyanga. Ngeke uzohambe ekhuluma because ubunyanga bami abuna question. If from idlozi lami wathi idlozi lakho la ne question, then ama question azoqala avuke ebantwini. Iqala lapho problem because laba fethu laba ngendlela benza ngayo fethu kuyaliwa bayinto eyodwa. And phela funa ukukhumbula ukuthi mina inyanga ethi inento yokudonsa bese yaba niyoqasha islot esokhozini ikhulumiza ama customer, mina uyinto engekho kumina. Ewangikhumbuza because mina I've never paid any public platform, even a radio station for interview or for ukuthi ngiye kulapho, because I understand mina if ngithi nento yokudonsa ayidonsele mina kuqala. Ukuthi nami ngangasebenza komunye umsakazi very strange mfethu unento yokudonsa but ukhokha imali abantu bebefona mfethu usuke sebaza amagama mfethu esathi nje hello athi nje ya MacG ho MacG wena kanje ayavume ke uMacG inkulunkulu wakhe uyazi ukuthi yenziwa kanjani into ekhandiwe ngixoxele kuye kwakhona omunye ngitshelwa omunye mama yasaya lapha sithi siyohlola. Uma siyohlola singena endlini u-round kanje, it's divided into two lendlu. So uma ufika egcekeni ufaka ngala ngemuva, ufike ubika inkinga zakho ukuthi mina ngu-fly motion nginenkinga ngihlushwa unkosikazi, then bese queue izokubuyisa uzongena ngala in the same building, in the same room, but mase ungena efront lo muntu usekutshela whatever kade uyikhuluma ngala. If usikhuluma ngeqiniso ngedlozi awukwazi uconsult abantu aba more than 20 a day. If nedlozi ngempela shuthi sokushawa inyuku ke lapho. Yeah, you can't consult abantu aba more than 20 because mina I stay with a person more than an hour esigodlweni because you need to understand sikhuluma ngani, sikhuluma si-check into ziphela. Umuntu asemnyanga nginamsebenzi naye, if uphuthuma hamba wena umuntu obalekile nginayi manje. Understand? So I control mina i-crowd yabantu abeza kumina a day. You understand? If ngazi okay nginabantu abadinga ukugezwa namhlanje, it takes me 2 hours ukuthi ngidile nomuntu because first sihlole, si-check imithi ezosebenza, sikusebenze. After sikusebenze first sihlole ukuthi kwenzakalile na. If ungenzakalanga yini lesiphazamisayo. If kulento esiphazamisayo sikwazi ukukusiza, hamba ekhaya uyilungise and come back and start afresh. You understand lento le? Because lo muntu esimsizayo umntana omuntu unedlozi lakhe elinezwi phezulu kwakhe. Phuthele nje abantu uyahamba enyangeni unqaba ukulungisa into yasekhaya. Ucabanga ukuthi mina mangifika njengenyanga ngizokwazi ukuvela impilo yakho. Why lidlozi lakho likubambela impilo just because lifuna ulungise le yard, not ngoba likuzona. Bunsu ufuza kumina ufuna i-shortcut. So uthi mina sengizoxoxa nedlozi. I don't go against idlozi. Whatever senzayo noba singeke silithinte idlozi, but idlozi must be involved kulento yakho because umntana omuntu ekugcineni mfethu sibonile la kunendoda la ethi khulumalelwe isende
ibikisi neminyaka inesendeli ngaka inyanga zahluleke kodwa benge kusalungiseka. There are certain things edinga ukuthi uyilungise isezintsha. Kufa nje umuntu ohlanyayo. Uhlanya ungalapha malisana no 3 months 4 months. Kwaphela unyaka to 6 months akusenzeki. Sekungene deep ukugula sekumdlile. So njengaloya muntu ukukhukhumala kwakhe okuyinto efuneka inqande iseyintsha. But ke usually amalumbo a trick because amalumbo ubona inyanga zingakwazi ukwenza. Singakwazi ukwalapha. Ngeke ilumbu ulaphe ungakwazi ukulibeka. It's a fact. Fa uqala ukwazi ukulibeka. Ukwazi ukulibeka because umuthi olapha ilumbo umuthi okulibeka. Like mina makuthiwa ngenza ilumbu ngifuna ukukulumba. I made sure ukuthi ngesikhathi ngilikhanda ilumbu ngizothatha izinto ezinsila yami. Mhlawumbe ngithatha inwele, thatha ezamakhwapha ngithatha inzipho, ngiyishise ngiyifake kulensizi yelumbu. Bese ngithi ikhotho nambelana le ntombazana. Whoever ozothwala leli lumbu mayenyangeni izolidambisa ngeke ilaphe because akekho nensila yami. So sekuphoqa ukuthi wena kufuneke wena uyoxolisa kule yandoda leyo wadla umfazi wayo. Bese iqhubha le ndoda ikuletha kuwena. Mina mawufika kumina ngifuna inkomo ezu2 angithathi ngoba le nkomo ezu2 eyodwa ngizoyinika lo umnikazi wendaba eyodisela kumina esibayeni. It's a business man. Athi ukhwela uhamba ukhwela yonke into. Phela amasende lawa akhokhela imali enkulu kwalapha umuzi. Shothi walimaza umuntu. So yena ufuna ukuzazi. Leyanto ilumba mawufuna ukulapha liphoqa ukuthi ufune ukwehlisa umoya ubhekane necala lakho uye kulomuntu owamona. Lo muntu owamona uyena ozokwazi ukuqhubha akise kulomuntu athatha kene ilumba. Because umuntu mayilanda ilumba enyangeni usuke ebona ukuthi ziudla kuzubhekile la. So angishumi ngicupha umgokho bese ngiyaxhuma. Izovela inyamazana edlala. Ivele. So uma wena ungasabuyele emuva ilumba ngeke uzulilaphe ngeke umuntu walibeka. Ungahamba uliqede because masigaya ilumba uyinyanga ehlanu phinda wakutshela mina lama ngiligaya ngifaka insila yami oyokulapha uyolidambisa ngeke aliqede lidinga mina nje direct because lo muthi engawukhothisa ulo ufune ngikhothise wena mawungawutholi lo muthi for certain mina lami ke ngakuthola ngalo akungeni ukudla ekseni so ngeke uqede 2 weeks uzofa nje mangishona hayi phela futhi phela lumbo lokubulala nawe bafethu musana ukudla abafazi babantu sometimes ke iphutha liba la iphutha liba la sometimes inyanga nje wase business lento letho ngizwe ngathi mina angidiscuss indaba ama relationship mina neyindindo mina ngasiza umuntu oganiwe methe intanzi la naku ngilobolile nginenkinga ngakusiza because angikwazi uneza umfana omncane ongaganiwe ilumbo nekuneza intombazane yabona umuntu uyisibayo sibethela esakho sure awukwazi uthwele ingane encane yabantu usengikuneza idliso uyodlisa umfana lo mfana shiye ikhaya nonina ayokondla wena amadlozi lo mfana ngiyoba isici phezukwawo ngoze ngiyongena egodini ukuthi ngaba nesandle kubulena umuzi womuntu because lo mfana oseshiya ikhaya osondla intombi ngenxa yokuthwanezwa yiminute abantwana abafuna ukusebenza la abhiza athenga iwash ashamakhiwa mangaka ayothenga iwash ujampa umuntu never yabona umuntu ofuna ukulungisa impilo yakhe uzoyenyanga nayo ohlola ukuthi yini ebamba uthi angawuthola umsebenzi kodwa umuntu ofunela indoda uya advise ukuthi lapha yabona nje inyanga lapha abafazi hleze batshele udumo lawo lufast ukuphila kwalo futhi lufast because abafazi bangaqhaba bo8 bezofuna umuthi ngoba wena umniyeza oyedwa umuthi indoda yakhe yodlingana makwathi ufly unomuthi othi kulotshola bahamba bonke labantu sebeya lapha useqala useyaphupha bangaka sebephuphela nje sibabuka lathi egcola ama QH amakhona baxakile manje ukuba inyanga abafazi kuyinkinga kabi that's why ngikuzonda yabo ubunyanga uma usungaphakathi usuku usune access othi ungafunda noma yini mawuzazi ukuthi ufunani mina nje kunezinyanga engikhulisile ngobunyanga I don't want anything from them nami ngakhuliswa imithi ngayifici khona emhlabeni but into engisuke ngiyifuna iqiniso nokuthi bayazi laba soke beyenza ukuthi kubalekile noma ungekho eduze kwami because I know very well ngekwenza ukuthi eduze mina ngawunganga kwami I'm the only traditional leader mina ngiyenza into asemlazi weqa 2 houses kunenyanga angihlali mina ngakwami iminyanga kwakwami ngisho ngabuza abantu ngakwami iminyanga mina ngedwa ubukhosi obami angakhelani nenyanga mina ngeke usebenze la ngikhona ngisho ngaya ngakhona mawufika ubuza uba inyanga bayogomisa ukuthi uNtanzi ngisho ngakwi area ngakithi eMaranini bayogomisa ngakwami lento semlalo soqa 2 houses inyanga 2 inyanga it because ibusiness iyipaza yasanto badayisela amantombazana imithi abanamthetho
mina ngisho umuntu edlula kwami esangweni uyazi mfana into ezokhuluma nami kube yini that's why ngekho lula ukuthi mina umuntu angi-access ufuna ngichaza uzokhuluma nami yini lento oyifuna lapho kumina ngeke uzofika ngane ngicela uzofuna imithi yokulisa amadoda ibe nezipesheli zokulisa amadoda ku-Facebook iwasho zu-10 ngo-200 nomuthi wokuba mnandi mina ngiyindoda ngidayisa imithi yokuba mnandi mfethu isithunzi sakho njengenyanga lapho sithathaphi kunezinto ezikwehlisa isithunzi yekela abafazi bagcabane bodwa leyana eyabo but wena personal njengendoda uzushaya isifuba uthi nomuntu othi ushise hayi bafethu hayi ngicela sivale lapha awukwazi ukuthengisa amadoda